Natulagan ti kasarmi ka ni Ray. Umay kayon tuwa ka ni JR. Sa dino nga ti pakaangayan ti kasaryo. Agawid kayo kad ije probinsya nga agkasar? Saan? Agkasar kaming itimay sa hotel lito'y syudad. Naimbag ti kas jay tapno malpas ti kasar. Awanan ti adupay nga maramid. Saan kami unay amabannog? Ay, Angam, nagasgastos mo itno kasta ti mapasamak. Urayan Ti importante, awan unay paka-estresan. Sa bagay, matkit di Naimbag ka na kayo ka ni JR tanalpasan ti kasaryo. Wen nga rod, urayak langan ti panagsikugkong. Inton agsikugak, agsardengak ton nga agtrabaho. Uray syakmat Kasta titulagan mi ka ni Ray. Nagpintas mo na ito'y design ti hotel na pagkasaran ti gayamaw. Wen nga rod, kinay kayat damot ti kastoy, ngam ti agawid da ije probinsya nga agkasar. Ang mga no dakal ti magastos da ditay. Mas makatipid da ano ije probinsya ti nagkasaran da. Ay, among mata ni Kristal. Adda so social dayjay agayam ko. Kaya kumulagi simple a babaya kas keng garoksan. Ay na, mangruginsan ti panag-entrance dagiti sponsors kan abay. Ay na, excited ako na makakita ka ni Kristal. No kasta, dito kayo mat apartment apag-abangan mi kan ni JR nga agabang, Kristal? Wan, isutimbagak ka ni Ray. Diyak kaya ti apartment apag-abangan na tawan amok ijay. Ay, nagrigat ti awan bukod adaga dito syudadan niya. Ay, ano san ti agab-abang? Kaya tanya ngay nga rod, awan maramidan tayo Ti importante, adda pagbayad iti abang. Kano kayo nga rod mo umakar ditoy? Agsapsapol niya rin iti mabalin maarkila alugan. Nasaya at mo't nga rod. Tapno agkaarobatan taon. Kasanaw, komportable ka mo lang dito'y kwarto anapilay. Wen nalawlawa nga amang daytoy ngam ti abangan ni Roxanne. Una nga nangin namat. Urayan ti importante, komportable tang agnaed. Anya nga tanong si kalatan ti makamo nga gisimpa dito'y abangan ta. Tas umrekak iti trabaho. Nagadun tilangan ko. Ala nga rod, sana balikan niya. Tamabalin ko pa'y nga i-extend ti bakasyon ko. Naglawam at gayam akwarto ti inabangan nyo. Wen tapno komportable kami nga agasawa. Ay na, manginaanak ngamin no kasto'y kalawat ti abangan mi ka ni JR. Iso nga anusan min tinalipit. Ay, kat agsasabali tayo agayam. Amok matakabaulan ni Ray nga abangan daytoy. Sa bagay mo't kit di No kabaalan na lakit di. Apay kit din asaan? Apay, saan ka di matakabaulan ni JR? Nakiasawa ka ngamin kumamot Jay medyo adak kabaulan namat. Tapno medyo kabaulan na kamat nga ipaayan itinaginawa pa nagbiag. Tinapatid kanyak ay ayatek ni JR. Ken ay ayatan nakmay. Agsalukag kami tapno guminawa ti biag mi. Ay katala ang aron. Ano sam no anya ti kabaulan nga ipaayken ka ni JR. Amom lakay. Diyay mo't gayam nalawa a kwarto ti inabangan da Kristal kan Ray. Anya? Di pa ka kaslay isang ti trabahuan dan. Nagnina abang. Win nga rod. Ay no siya, masaya nga nak. Ano sa kun ato'y kwarto ta analipit, ta dudo hatamay. Kaya na Agor nung tamangki day. Tapno adan tumabirukan ta analaka aloti ka gumatang ta. Uray sakto la pagpatakderan iti balay. Day tamot lang ti plano, lakay. Iso nga ano santa ti agtipid. Ay, bakay. Ano santan no anya ti adda? Anya? Masikog ka man? Wan nga rod, una yan panagranata. Naggidan ta, nagsikog. Win nga rod. Mayat matkit ni Tapno agka-eskulaan to, dagiti anak ta. Anya nga iti kayat mo nga umuna nga anak mo.
Uray anyamot kit di ang? Kayat ko siguro, no babae ti umuna nga anak ko. Ay, uray siya kayat kumat no babae ti umuna nga anak ko. Anya? Naggiddan kayo nagsikaw. Ay, wen nga rod lakay. Mayat tadan to kagiddan ko nga gatang iti usar ti ubeng. Inton dakelan ti tiyan mo. Agsardeng kan nga agtrabaho, ah? Ay, katwan alakay. Agbalinak ton a full-time housewife. Basta sikat ti makaammo nga agprovide iti kasapulan may iti agbalin a baby ta, Ay, kasi siyempre, mad, ah. Anya nga, iti gunggunak mo't apadre di pamilya. Nakaawag ka mat, anak ko. Kumusta kayon nga iti asawam? Nasaya at kami mutlata, nanang. Imawagak, ta ipakaamok ang masikuga ko. Ay, kablaawan ka, anak ko. Maragsakan nakparaken ka. May sakanton nga ina. Wen nga rod, nanang. Medyo agnerbiyosak. Excited ako na makakita iti umuna nga anak may iti asawa. Nala, tainton dandanikan aganak. Umayak di ta syudad. Tapno maisuro ka kadagiti rumbeng aramidam. Alaman nga rod, nanang. Nala nga rod. Kanay, anan nadama ka na yun tibagim kanta si Kugmaw. Nalpasan ti ultrasound mi ni Roxanne. Agpada a babae ti anak mi lakay. Kahit kasano nga rodahin, agatang kayo iti usar ti ubeng? Wen kuma, nagtulag kami ngagkuyog kami. Agan-anad kayo nga raw iti irororyaw. Di kayo una agbambanog. Di kabaalan nyo lang abit-bitin ti gatangan nyo. Sana balay, agsubli kayong tumanan Nagngingi namot dito imayan ta paggatangan iti gamit ti ubing, Kristal. Di mo kumatagi sayangan ti igatang mo iti usar ti anak ta. Saan mo't akas ta? Mano abulan laang mo't amausar na. Nalakamot ang madakkalan ti ubing ti badong. Ado mo't tinalalaka apaggatangan dita. Anya ka kadi, dito itan. Saan ka kadi amay-ayo kadagiti apadbadong? Nagpipintas ka naglalagdada. Ay na, pasensyakan Kristal. Jack kabaulan ti presyo ditoy. Kastoy langan. Agtulag ta Mapanak iti sabali apaggatangan. Agkita tanto laangan numalpas ta. Tagiddan tantong agawid. Makamu ka man langan. Siguro agkurkurang ti ititid ti asawam asweldo na iso akasta ka. Kita mo nga min dagita suot mo Di ka pa'y mo makagatang iti barong arwatam. Di ka mo nga min nakapili iti galanti mo basita na kiasawaam. Anya nga'y, nakagatang kamot lang. Wan, Kristal. Agawid tan. Amangan no maabutan tay ti tudo. Anya, nabanugak kan mabisinak. Intapay mo mangan Anya? Agtaksitan ta agawid tan. Ijay tanton amangan. Ay, gastos laang no mangan tapay lang iti restaurant. Ay, unay kamatan, Roxanne. Sobramot day ta, kinakuripot mo iti bagim. Ay, pasensyakan ang agtip-tipidak. Maasyanak mo't iti asawak nga agtrab-trabaho. Diyak kaya tagastusan ti kwartana. Apay, agungat? Saan mo't siguro? Ang mabain. Ay, pagrebangan da nga ipaay ti kasapulan tayong asawa da. Apay kumaamabain ka ngay? Ay, pasensyakan talaga. Ang ijaya kon balay amangan. Mabati ka nga rudan, tao mo na akon. Mangan kalatan amay maysam. Ay, asino nga iti kadwak amangan ita? Jakmat kaya ti agmay-may sa amangan. Ala, agawit ta nga rudan. Ay, masurunak. Makapaawan gana sa kadkadwa ni Roxanne. Tapay mo't bakit? Sobra ti kinakuripot na. Permisa mga mga agrig-rigat da. Apayan ako nam tikasta. Saan na akayat ti gumatang iti naggatangak iti usar ni baby? Sabali ti naggatangan na, tanangina kan no ti lakoy di naggatangak. Idinalpas kamen, kunak amangan kami pa itamabisinak ken nabanugak. Madinakit din, awan samet kwartana. Ay, panawan nakket ka nun tamanganak amay maysak.
Kaya niya nga rod nga iti mabalin no awang kwarta na. Anya kay ti serbi ti asawa na. No saan na amay ti kasapulan ni Roxanne. Kaya basit siguro ti sweldo na ah. Ay, jak impagaro pakas jay ti naasawa ni Roxanne. Di laki nagpilin iti kasken ka. Oh, anya ngay. Nabayadam ka di amin ng abilta. Wala. Mala, agsagana ka man tarong muarta yaw. Iyag mo ni baby, ito ba? Sige, adtoy. Ay, why? Inayadam ha. Op! Ay na. Ayun gayam, nagchat ni Crystal. Intaray damutan iti ospital itay. Ngam iti private tinapananda. Jak amu no nakaanakan. Dandani naggidang kayo nga rod, anaganak Wen nga rod lakay. Bakay? Ilala ko da maganti bakanti aluti, di ta si dagtayaw. Anda urnong ko, ngam kurang pay may. Pag nayunan tan, san ti adda kang kakwarta? Ay katuan lakay. Iso nga rod apirmi ti panagtipid ko. Tagur urnongak para iti maigatang ta iti lote. Kumplito nga rod, tayo urnong kaw. Tapno saan ta amaunaan. Gatangin tan. Ta sa tamanan agurnong iti pagbalay ta bakay. Sige lakay. Ay na. Maragsakanag. Addan ton lote ang mabalinta a pagpatakderan iti balay ta. Numagatang mo ti ibagbagam. Una bakay? Inutin ta manay na patakdaran iti balay na. Kabala magaya mapadigusan ti anak mo. Ikarkarigatak nanang. Angam ididamo, dua kami ka ni JR amang padpadigos. Tultulungan na. Apay, di mo kaya tag na di probinsya tayo aya. Tapno saan asayang ti pagababang yu ditoy. Ibagam latan iti asawam ta sarungkaran na kay latay di balayan. Kaslakay kayat ko ngamin dito'y syudad nga agnaed kami, nanang. Ken, adan nagatang mi alote. Inutan mi manen apatakdaran iti balay mi. Ay kastaya. Ay kat imbag nga rod tanagururnong kayo gayam. Sa dino nga iti panginrolam iti anak mo, Roxanne. Itilatan pagadalan akaasitgan dito ayang tayo. Sikangay? Isumala kanya ko na. Ay, nakagatang kan, iti usar ni Sarah iti pagadalan. Saan pa'y? Sikangay? Nakagatang kan iti usar ni Rochelle? Saan pa'y? Agid dan tanton Amangan no iti naman nun ti paggatangam. Ay, jak kabaalan ti presyo ijay. Ay na, pati ti anak mo imutam. Di mo pa'y mangamin may gatangan iti usar asan at tinipid. Kat anya ngay nga rod, marigrigat kami mat adadakkel na. Kan saan mat nga agreklamo ti anak ko? Naragsak mat lat na, no addagatangak nga usar na. Aging ga ita, agrigrigat pa'y laang tigayam ko. Pati ti anak na, di na pa'y may gatangan iti original mga usar na. Ay kat amangan no saan pa ang imato ati sweldo ti asawa na. Kat, kasta dalatan tong palbiag. Karkaron nga agrigat da ata dan anak da. Anyat pa kasi kuram aya. Kanya nga rod no iso ti kabibiyag da. Ay, masikuranak nga rod no iso ti kadkadwak. Puro tinipid ti amuna. Ano sa mo nakan kadwa Anya nga rod. Urayon tan nga agretira dagiti anak ta. Tapno saan tan nga agsubli-subli dito'y pagadalan. Wanan sayang pa'y ti pamasahe. Mabisinak pa'y kitin nga guruuray. Ay, mapantamangan iti kantin dito'y apagadalan. Sikalatan ti mapanmangan. Dito yaklatan waiting shed. Ado mataglaklako iti fishball iti aglawlaw. Umanayan apamudpad ko ti fishball. Ay, unay kamatay. Ay, makamu ka man langan. Ngam siya, talaga mabisinak. Mapanakon iti kantin. Manganak nga ure may maysa. Addan urnong ko bakay? Rugyan tan kagatang iti materialize. Ay katuan lakay. Iti kasta, marugyan matan ti balay tayo. Tapno saan tayo nga agab-abang. Ay na, nagdagsan ti agabang.
Nagdakkel ti gastos no kwintaem manipod nagabang ta. Ay, wang nga ron, makaangis tanong bakit into nadambukod tayo abalay. Dangatamat kristal, lakay. Siguro, adamat ti nagatang da alote da. Ang mga no agdoble pa ti kadakkel ti nagatang ta alote. Mabalay na kasta, sigun iti istorya. Dakkel siguro ti sweldo nila kay na. Tako na mga puro original lagi ti gamgami na. Wen nga rod lakay. Adamot laapal kung ano maminsan. Ang anyangay nga rod. Tinapatag, makabalay ta. Basi lang ano sa bagay. No makabalay ta. Makaginawa tamad time. Ay unay matan, Roxanne. Awan laki may gatang mo, iti baro at tsinelas kan pa yung mount. Mabalin pa'y mat. Saan pa'y mat ang nadadaal ti payong kantsinelas ko? Wen anya ta itsura mo ngay. Arig mo pa'y matiag palpalama. Madlaw adaanan ta tsinelas kan payong mo. Ay, anya ngay nga rod, kat narigat laang matibiyag mi. Imbagkan ka tamagatang mo amin akayat mo. Wen tadi mo mat pinili na imbag tinakiasawaam. Andamot may patpatak der abala iti asidag tayo, bakit? Wen nga rod lakay. Akin balay nga ta iti dayta. Uray lang kumakastamot ti may patakder ta. Pakalaan tang iti paggatang ta iti daga. Katkasla, kurang pa yun ti sweldo. Ay, kat anya ngay nga rod lakay, kat ado mo ti paggastusan. Imimbag lang matibiyag tan ngam tibiyag daroksan. Nasuswerte akmatan ngam iso. Iso adi ka rumanikla mo akasta no marigatan kang agi-budget iti sweldo. Tada pa'y basbas iti sweldo na ngamiti siya. Kita amday ta may patpatakder abalay, Roxanne. Dandanin malpas. Akin balay nga tamot iti dayta. Ay, aday bagakan ka. Ang di mo kumauy-uyawin taday talaang tinabalinan mi. Sa anak namin nakasken ka, nga do ti kwartana. Anya ka ninti magbagam. Balay mi ka ni JR dayta. Uray basit lang abalay. At least, saan kami nga agabang? Siguro, da kayo ka ni Ray. Nakagatang kayo matan iti lote yo. Ang mga no agtriple pa'y iti kalawan na iti lote ang nakaipatakdaran ti balay mi. Ha? Ay, kwa? Kaano kayo ngay mat nga agipatakdar iti balay yo? Siguro, agururnong kayo pa'y tamangan no dakkel abalay ti plano yung nga ipatakdar. Ay, kwa? Ay, sige, agawid ako. Bigla mo na simakit ti tiyan ko. Sige, panawan ka pa Payakas lang may kulkulang ka bakit? Naunag ti pampanunutom Apay ada problemam? Kwa, lakay. Pampanunutak no kasano anak ka ornong daroksan kan JR iti pinagbalay da. Apay, ada balay dan? Isuda kayam ti akin balay iti may patpatakder. Anya? Amang ano nagururnong da? Iso kung na makastaunay ti panagtipid da. Uwan nga rod lakay. Siguro, no tinulad ko kumamat ni Roxana nagtiptipid. Ang mga no dadakkel pa ngam ti balay da ti may patakder ta kumamat. Nalpasan ti balay mi, gayam. Awisan da kayo kanila kay mo inton Domingo. Ta ipa-blessing min di balay. Tapno mabalin mi motta na pagyanan. Kasta ka di, gayam? Sige, umay kaminto kanila kay ko. Ayun, manungay mo tinagastos yu iti panagbalayaw. Ha? Ay, kwa. Kababain mo't no ibagakan ka. Ta saan mo't unay adakkel, tigastos mi. Gayam, apay ngay, itatamakagatan akon iti karni asidaan mi. Jak mo't mauray agumatang kan. Uray basit nga ikan kan natengla ang tigatangak. Gayam. Ne, hapayan gayam. Ay, naikat ka di ti asawam iti trabaho na. Ay saan gayam?
Kayat kalaang atuladan. Kayat kumatan ti agurnong. Ha? Apay? Awan ka dito urnong mo? Ay napulos gayam. Iso nga rod apilibak kan ka ta nakaurnong ka iti pinagbalayaw. Ti daduma kat urnong me, idi awan pa'y anak me. Saan kami mat anaadaan adagos iti anak? Dua kaming agtrab-trabaho idi. Kat siyak ti mangururnong iti sweldo mi adwa. Umapala ka talaga kan kagayam. Siya ka saan nagururnong. Habang kami pa'y laang aging gaita. Saan pa'y mat anala daw ti amin? Gayam. Ay, uwan gayam. Manipod ita. Agtipidak matan. Ay, jak kaya ti agbali na barayuboy. Ne, nana prima, na kayo magayam ti masabat ka. Papanan niyo na na. Nakamot anana kanyak si ka. Manang ko na mata. Ha? Feeling ubing ka mat. Ne, pasensya kayo nana. Ngam katawunan niyo mat kami ni nanang ka. So, nana, kunak ka na kayo Ubingak ngam ni nanang mau. Nagkuna akatawunak dya inam. Ha? No kayat mau, agpin nakita kami kaninanang mo iti birth certificate. Takita no asino ti bakbaket kada kami. Ha? Ay, pasensya kayo nga rodin. Tiamok akat senior citizen kayo matan akas ka ni nanang ka. Ay, isulaang ti senior citizen. Di nakiramraman dita. Tano siyak, ubingak pa'y. Iso amanang kunam kanya. Ha? Wan, manang. Kabages. Abay, di ka makimiting ita. Di ka pa'y nakasukat. Intan Meeting tay? Meeting ti senior citizen Nagkuna a senior citizen ak. Awan pa'y 60, iramraman nakit din dita. Da kayo lang tag-meeting manong. Ubingak pa'y. Namiramraman dakit di dita senior citizen ditan. Kaya't mawakitaan ti birth certificate ko manong. Ha? Adan ayat ay birth certificate mo kabages. Adan kitaam taw tap numamati ka as sa anak pa senior citizen. Adayaw nga inauna ka ngem siya. Kitnudwala atawan tinanguna akin ka prima. Pugpug tulaang day manong. Basta adayaw nga inauna ka ngem siya. Ay na, uncle. Kaano nagpalit registration ni nanang? Wen, amok dayta. Ngumjak ammo, binaliwan na gayam titawin na. Ay na, pinaubing na di tawon na, uncle. Kinisayan na titawon na. Anyan. Ay na, jak amo man, uncle. Agpapaubing kami ni nanang. At dapay siguro balak na. Balak na nga. Balak na makiasawa pa'y Kaapay akas ditar aramidan na. Pati bado na, bado ti uping. Asas. Di mat ngarot may bagay kan kwa na. Tamadlawan dagiti kurarat akudil na. Ay, na, prema. Ag-ina na kayon. Itata kayo pala nga agjagjaging. Agkaralabas kayo matito isang store kong agjagjaging. Apay, hang kayo nga mabanog. Ubingak pa'y iso sa anak abasta mabanog. Kabailak pa'y ti agsuble ti maminli mamanipod dito yaging kay jabalay may. Ay, talaga lang Di kayo man lang tinakita nga senior citizen nga kasta? Ay kaya't mautay sipat ko kan ka ti birth certificate ko. Ha? Atoy. Ay, Itaam ti tawan ti panakayanak ko. Sa anak pa'y a senior citizen. ay, itugtugot yun na certificate yaw. Wala. Ibulbul sa account tapno ada ipakita. No di da mamatay a 50 plus ko pa'y laang. Ay, iso aya. Manungaron nga titawan nyo tadta. 57 ko pa'y laang. Ay, ngam, in fairness, kathan nga madlaw na. Ay, thank you. Manungay ti ang mumatawan ka. Kunak, 68 yun. Anya! Nek, manong, nagudong ka matgayam. Wen kabages. Umaykan, agtugaw ka dito nagtugaw. Napuno mo nga minin to, Jake.
Sige manong, agtugaw kalatan di tatag sabi tak. Umay ka kay dinagtugaw, prima. Saan nga rudan? Apaya nagdagunlit ka? Si katirumbeng agtugaw manong talaklakayan kan. Naimbag kanyak, ta 57 ko lang. Ngam si kangay, senior citizen kan, nakapsutan titultulang kan laslasag mau. Anya? Kabalak tag sabit. Napigsa ti imak nga agkapat manong. Nana prima, nadagsan samot tabagyaw. Higyon, tayo tulod kayo di palayaw. Nana ka manin anana kanya kon Rude. Ha? Ay, sorry, manang. Manang gayam. Kabalak day toy, talagaan. Nagpiksa kayo mo na, manang? Wen kasano ajak napigsa kat ubingak paymat nga men. Kabalak payabag katon ti sanga kaban Aya, talaga nga rod nga ubing kayo pa'y, manang, ta napigsa kayo pa ya talaga. Wen, Rudy. Hiso adi naktultulungan. Dagi jay dudoogan ang titulungam. Saan asyak? Ubingak pa iti tawon ko 57. No, dala agaram kanyak Aklo na kadagosan. Ha? Makaadakak pa'y siguro iti maysa, unod dwa. Sos. Nanang, kaya't yung ano ti mga nak iti kasar, damdamagan jay gayim ko nga agkasar inton umay abulan. Da kayo kano ti may nga alaan ng agninang. Ay, sanlin. Ubingak pa'y tapno agninang iti kasar. Ha? Dagitay senior citizen ti alaan dang agninang. Bunyag laang ti anak bayang pa'y lata kasar. Anya? Nanang, mabalinan ang mga nak kayo iti kasar. Apay di ka makawawat aya. Bunyag laang ti anak Jak mangan anak iti kasar ta ubingak pa'y. Iba kami di gayam mau. Taan nakagtulaang ti bunyag di ipasngay nanto nga anak da. Kabages, si mangput kano tayo anak ti kumari tayo ang naggapoy ya, bro. Mangtid kano iti ayuda ka lagi ti senyor akas kada tayo. Para kada kayo Nay, apay, di mo kaya ti ayuda? Sa anak pa'y mata senyor. Kaya umay kalata kay supay ti itid datulaw. Ano ti kwarta day jay nga anak ti kumari tayo. Isu nga agipadpadawat iti kwarta day jay. Para kada kayo dayta. Puwera kanyak manong. Nanang, adda kadwak asim mangpet. Agmano ak nana? Nay, pasino to'y kadwam anak kaw? Ni Esther nanang, best friend ko. Apay ang nagdakkel ti bagja gayam mau. Anyat karga jabag na len. Bado na, nanang. Agbakasyon pa'y laang dito'y balay. Apay, awan trabaho na. Padak ngaglakla ko iti online, nanang. Buy and sell iti badbado. Anya, nagpintas man. Nagpudaw pa'y. Kasla anak matibak nang. Saan, nanang? Padamatla ang marigrigat ni Esther. Anya nga tati usar na iti rupa na. Naging pis rupa na. Kasla rupa ti ubeng. Nagsilapay kiday. Damagan yung token kwa na, nanang. Ay, Esther, balasang kaw. Apay, anyat usaram di tarupam. Nagpintas nga men. Nagkinis. Awan nana, sabon laeng. Oh, nga ta. Jak pa'y sua balasang kaw. Promise, sabon laeng nana, kan sunblock. Jak mamate. No di kay mamati ak makamu kayo. Nga magpaysuti bagbagak. Sabon laeng ti us-usarek kan sunblock. Agdigdigos dagiti aggayam. Naggidandaman na nagdigos. Pa'y mat amasapul nga aggidan na nga agdigos Ay, iso agundawayak man ti sumrek dito'y siledadwa. Kita mantig kamit dayjay nga Esther. Imposible nga awan usarin na iti rupa na. Adda ka day. Di nala siguro kayat nga ibagam.
Dito yung pagabasit. Lokatak. Amangan mo adda dito iti sikreto nga usarin na iti rupa na. Kung nagtupay ka. Adda kung nagtumat. Anya nga ay, di nakita ka o dagito'y gamit na. Ang amay. Anya nga dagito'y. Tiyak maawatan to'y naisurat. Nagatidog lang nga rudan. Nagrigat payabaliksan. Dagito'y lakit diti usarin na iti rupa na. Iso anaging pis ka nagpudaw dya rupa na. Ay sus, nalpas na nagdigos. Rimorda ni Jabanyaw. Ay sus, makita dito yan. Isarak na gusto dito'y bag. Ay, agawak, tirumor dito yan. Ne, nanang, anyat kukuin nyo dito sila. Kwa. Kwa, jak masapulan tayo walis. Kunaknuada dito'y. Awan dito'y, nanang. Sige nga rin tayo naksapulan ni balkon. Nanang, agpaili kami kin ni Esther. Kasabdan mi ti customer mi iti online. Sige anak ko. Gumatang kay tumatin iti sidaan, Wen, nanang. Mapantan, friend. Nakasukat akon. Wen, friend. O sige nga rod, nanang. Inkamin. Sige. Apay akanayon anak ka long sleeve kasi ka Esther. Apay di ka mapudutan. Sa anak ngamin asanay nga ag-t-shirt kan agsandulaang, nana. Nairwa makiti atidog ti manggas na abado. Winangam nagpudot. Ayos lang, nana. Uray ta na pisto'y bado. Rimuar na kiti agkayam. Gundawayak apakibiyangan ti gamit na dyan nga Esther. Kita man ti karga dyan basit abag na. Kabagis, ayun mo. Ay, disturbo mo na ita kabagis ko. Kanyapan nga tati umay na imbagan na ya. Umay matla makimarmaritis da ita. Kabagis, umayak man ko na. Ay na, sumrag kalatan! At ako kuag, apayaya! Kabagit nila ko ba? Wasino dyan na pintas asa nga iliyaw. Kayem ni Linday jay, apayaya! Nagpintas mo tan. Nagkinis de rupa la. Ada usarin na iti rupa na, iso anak kinis kabagis. Ibagbaga na lang nga awan, ngam adda ka day. Anya? Masurunak mo iti day dya babay. Di na ibaga ti usarin na, tapno agusar mo da tao. Ay nakabagis, bakit kan? At dapat laganas mo agpapintas mo. Bakit nga ibagbaga mo? Sadak pa'y asenyor, ngam bakit kun namakit din kanya. Anya nga rog nga ikibaga? Ubeng? Mala? Ubeng no ubeng? Makapapatrip ka mo manong, dadaulam matial daw ko. Ay na, pasensyakan. Nasahir ba ng tiriknam? Nagrabaw arason, ti pakasasairam. Hala, agaawid kan. Nawan mayat ngay baga manong. Tanay, adapay aramida. Nasaya at magtanakapanawin niya kabagis ko. Ay, lukatak mo, di na gito'y nakabuti. Medyo nabangsit mo na gito'y. Uray nabangsit, to effective. Ay, mangkasayak ka na gito'y. Imbag, taado ti empty bottle apang ikak. Ay, alaag lakuman abo ngam. Ay, makadlaw na. Iso kasayak latan. Lin, yam amo mamut kanyak niya napinta sa gayam mo. Kaya't ko amam amo. Ay, allergy na ti lalaki, Rudy. Anya? Imposible Ala na. No kayat tinak, di ikasarkon. Di nakakayat day jay. Addan kayan ayat na. Sayang, kunak na awan pa'y. Addan, iso adikan mang namnama itigayim ko, Rudy.
Ayan daling kintigayim na kabagais. Rimwarda ka di manay. Agdigdigos da. Nagdidanda manay. What? Apaya? Apay at tunggal umayak. Maira nang agdigdigos da. Kit pasaray agdidanda bay. Apay aya kat aggayam da nga raud. Ne. Anya dahi ta ipumpunas mo di tarupang kita ba? Pagpapudaw, makigtot kan to. Takas to kan Esther ti kapudaw kan kakinis ti rupak. Ah, Nakarkaron ton nga umubingak, Manong. O anya, naprusam ka di amin nun di tabukot ko, Len. Win Esther, agbado ka na. Ay na. Ay, makaginawak pa yan nakadigos. Nala, agsukat ka matan. Taintamanan aglako. Len, kita man to'y rupa kan tenged ka. Apay kay akas to'y matan. Ala, apay dayta. Naglabasit mo to, nanang. Huwag garod. Naapektaran sa payan ti matak. Nasakit. Kanay. Limtag to'y tenged ko. Anyat inkabil yu di taaya. Tay ikab-kabil ni Esther iti rupa na. Anyang ikabkabil. Katawan mo't ikabkabil na itirupa na. Adda! Tay nga'y pagpapudaw na. Dagito'y manday, Ha? Ala! Katno dagito'y pagag-agas na iti good na dagita. Anya, good. Winanang, adda gagatel na iti intero abagina. Iso anakabado akanayon iti long sleeves. Tamabain ang makita ti tao. Anya, apay adi yung bagbaga nga eh. Kat, apay, amumi nga rod ay ang us-usarin nyo dagita. Ay, papanawam nga rudan da dya babae. Makaakar ti good God. Ibagam tagawidan. Agnaedan dito'y balay ni Esther, nanang. Ay, sana babalain. Makaakar ti gagatul na. No papanawin nyo ni Esther, sumurot akon kan kuana. Anya, apay asumurot ka kinkwana. Apay, asino tinapatpatagkan ka. Dayjay nga ang good God, wano siyak nga inam. Napatag kayo adwa kanyak, nanang. Patpatgan kayo. Kat patpatgakmat ni Esther. Apay naka-face mask ka. Kit nagpodot kabagais. Masurunak iti dayjay nga Esther. Ginudgod mat gayam. Inakaranak. Anya. Inruar ko amin nakagawa na dito'y balay. Masapul apumanawan dito'y balay dayjay babae. Nay, ano kasta? Bado na dagitan nakasako, di tayan tiri daw ya? Wan, Manong. Makaakar iti gagatal dayjay babae. Nanang, Nasayata da kayon. Inruar kon ti kagawa ni Esther. Pasensya ka, Esther. Nga masapul apumanaw ka dito'y balay ta makaakar ka. api nga inruaryo tibado ni Esther, nanang. Papanawam nga rudan. Kita mo tinapasamak dito'y rupa kang tenged ko. Nay, No kasta nga rod, itulod kon ijay lugar da, nanang. hello, Len. Apay, ayan mon ngay. Kunam nga itulod mula ni Esther nga di ka mat nagawidan. Diyan ko nagawid, nanang. Dituyin balay de Esther, tipag naidan mi. Anya, apay di ka mabutan. Ang mga numaakaran kay tigagatil na. Saan, nanang? Ngamin, ay ayatak ni Esther. Anyat kayat mo asawan. Aging inayat kami kin ni Esther, nanang. Iso nga awan ti uray asino ang mamagsina kada kami. Anya? Kung lakto mating ka, nga da sa bali adjar dagiti dua kabages. Apay, di ka dumlaw, iti kinasingid da iti tunggal maysa. Ti saludsaw, asino ti tumboy kadakwada? Saan mo't amadlaw no asino kadakwada? Ay, Manong, inaklon ni Lin kanyak. Jay ka anakam tilakyan. Anya? Ay, jak pulos ni namna matikas jay ngay naramid ti anak ko, Manong. Kinilaat na ti ka anakam.